Bahazaran alim, bahazaran şair helvestvanên mezin ketin ser rêya heqetê û meşiyan. Rêya hemiya jî li botanê setkinî. Dihatin dibûn mêvanê melayê cizîrî. Li ser vê ertnîgariyê gelek dengbêjên bi nix derketin û gelek em bêjin berhemên bi qedir bilind ji dîrokê re bi mal li ser vê ertnîgariyê hatin pêşxistin wek mîraseyek haliştin kesên ku şon xwe vewerin. Îro em jî li ser vê ertnîgariyê hev didin dengbêja dengên bi hezar salan ku nehetî jî bîrkirin bi xwe ve her ku çe mezin jî dike bi coştir jî dike tên li ser ekranê ve em hev didin wa denga vê dîroka nûjen carek dîtir jî li gor rastiya îro li we bidin hîskirin. Ji bona wê jî ber ku ertnîgariya ku niha min ser sekinîn bi sedan em bêjin şivan borîn hem bazê xwe çêrandin hem jî bi dengek bilind û bi dengek zîz û lezîz kilamên dengbêjiyê digotin. Eşq û evîna xwe ya hesreta welatdanên ziman. Îro em jî me gotiye li ser vê ertnîgariyê, li ser vê rastiyê dema ku em dirûnin li ser vê axê hinek jî ew hestiyarî li me digire çunku em dizanin dîrokek bi gelek kevnar û bi nava xwe de her kêleyekê wê tijî qedirbiha ye. Ji bona wê jî dengbêjên botanê dema ku dîtî ser ekranê we em wat din naskirin hinek li gor vê rastiyê jî em wat tênin têxin mêvanê we. Bernameya awazên zêrîn vê hefteyê cardî gera xwe ya botanê berdewam dike. Cardî dengbêjek gelek bêhêja ew bîne ser ekranê we wek min gotî bi dengê aslında sed salî em ê bînin îro bixin mêvanê de ekranê we. Çünkü her kilama ku tê gotin ya dengbêjiyê em bêjin ne nava xwe de 100 sal, 50 sal, 200 salî dihevînin. Hinek hene diçin hezar salî bi yerê ku qewimî têne têxi mêvanê we jî rastiya wê têne danin li hember me. Em ê îro cardî va rastiya hinek jî em bêjin çanda dengbêjiyê rewşa wê û her weke lêtirek hinek şîrove bikin. Bernameya Awa Zêrîn dest pê dike em niha berê xwe didin mêvanê xwe. Mamstet xêratî. Sahabî gelek memnûn serçeva. Em ê vê dikin rewşa baş be. İnşallah baş. Me hinek behsa rastiya vê hertnîgariyê kir çî bi nava xwe de me got dîrokek difûrê jê li gor vê rastiyê em bibêjin îro çanda dengbêjiyê em hev didin rastiya wê li ser hîmên rast li temaşevanên xwe kesên ku me guhdar dike bidin hîskirin bi vê mabestê car dîcem hatina te bi gelek kêfxweşin. Sahabî gelek. Bername me ku dema dest pê dike em pêşiye dibêjin dengbêjê xwe em kerem kin em we naz bikîn. Em ji bo te jî heman tiştî bipirsin. Sahabî gelek memnûn. Ji bo wê pirskirina te xêr hatine hewa ji dike qemerevana jî. Ez Muasim Şirnexî me. Ez gundê Şirnex besta Xwedê dame. Wexta min got besta coğrafya wê firaya. Wextê gund û xwe xiribgê bestê. Belê. Hel wê de ji dayîk bîme bes em eslê xwe Şirnexî ne. Şirnex de kalên me bapîrên me çûne wada. Belê. Mamstan hemin ev gotiya. Te got besta ne wisa? Dema te got besta alan firaya dikevitê. De muxtarliqa me 12-13 gund girt nêva xwe. Yek muxtarliq. Belê. Dema te got besta heş got tu holî bijî Gabor û Cûdî û heta cizîrê holî coğrafya firaya. Hema dema te got gund û xwe nêva merkeza besta de xiribgê bestê jê re dibêje. Belê. Ev em dibêjin Cûdî, Gabar, Cûdî û besta ev li pey hev tên ev silsile misal pêna sevekin ya çiya ya. Gabar holî tê Erê. besta keve piştî. Pişt wa setkine. Pişt sertî. Pişt şerna de heye. Erê. Pişta şerna de ma tu hewa ketîn hev pişta şerna wî çêlê bilind tu fetî coğrafya besta holî çad bînî holî dixwayî. Bes ormane. Pişta wê herekola mîra jê re dibêjin. Belê. Herekola mîra jî gelek strana de jî dibûre. Herekola mîra aynı holî rastserî gund e bez bilind e. Rastserî gund e keve em bedena wê de mende celê riyala şêdû pî de ormane heta tê xwe pişta Şirnexê did. Tanişta wî jî em bîjî kêla memê heye. Aliyê milî rojhilat wextê tê kêla memê heye. Strana wê jî heye. Na te got herekola mîra strana wê heye. Te got kêla kela memê jî memê strana strana wê wê heye. Yani tu li destê xwe li kî derê dî stranek ser hatiye gotin. Seratiye gotin. Rast. Ew rastiyek velê dewlemendiyek bi vî awayî li ser vê hertnîgariyê heye.
لولو لاو کودینو بری سجان عالم بری لولو لاو کو بری سجان عالم بری لاو کو هلاویک کچکو دبیج خوزگاجی مینو بانگه به خود را تجارت زمان الخیمه بنی بری کاجی لبلنگ سیگل کابرا شاکمه ده حلبازانه بیا توزو لیلان و بحری لاو که هلاوی کچکو دبیج کرگو مالو مال بابت خراب و وزی پارا گلدانو پیدا خاشی ترتانا کراسه کتانه ملسکی ما طول عجل سری منو خود گری ده دی با جوره دی رو سنگه می بیم دا خود خیناغات دیران لو 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 لا وكو منو ملا باب قارسان يو يو تبجي بارا كندانو بده كابرا شاي كميدا شمبوزا سرگي خرا گرنديلو بيجي خرا قصاين دواز به مراد خود جبیه لاوی که به مراد خود لترقینه دمان جال شینگینه شیران و مرتان لال خیمه بنه بری کاجری لی میراد هر میگرامی ملی لاوی که نه دی با جوره دی روسنگه می بمراد خود قیناغات دیران لو 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 لا وكو بريكو ما بريك جير جير لا که می بمراد خود صور جانیگا کابرا شای که می دا لو و نیستریم کجی گاد بیج خزگاج میرو بانگه به خود رمنه براکی خشیمه بچی که دی بابی هبیال روش قالو خیر گران دو مزل منی پیشکش که یاش خدا نداره تر میره لو نه دی باجوره دی راسگه می بمرادا خود خیناغات دیران لو 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 علی لاوی منو بهار دنیا تر ورا لی 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 بس بس لف صار مالان حي ويلال مبنادا خديج خيمه مني برقا جري دركتي لو لو جاني منو کچی گاد بیجی کرگو دینو مالو مال بابه تخرابو تر چنگله بی کچی گه بگه برهوینه لی لاو کو ببش خوره نه بدی با جوره دی راسگه می بمرادا خود خیناغات دیران لو 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 ما مستم ببجن برین هاجی دو سه جاره هنگ لسر اکنام متو دوتی بی ما شوپان دی بی ام بجن توی دنگ بجی دسترین ام هنگ ام بجن چوا دست بکر و بچه آبای بردام که کاری هنجه مره راگین دست بکر نام ناسترهانه بابی منو خوش دنگ بیجی مامی من دنگ بیجی خوهن من دنگ بیجی باید که ما یون ما غالبا مالبات بد گنم فرم دنگ بیجی مالبات گلنده گنه لوا دسترهان بیجید کرد بس وقت استراحان بیجید کردن از کچک بی وقتی بویم استراحان گود از کچک حتی چی از مازن بی بویم میشه دی زیگا استراحان نگودن زیگاش دستراحان ها بردم سدم چی بی؟ خودی همه ان زمانه حتی از 10-12-13 سالی هوری استراحان گوش شدی پی و باهی که من ندیه دیر گوته چون جانوری از کچک از بری خواه ولی نوانده
استراهان گفت او ایبوبگی پارسی نه ولی تی بله. بیرام او گفت او استراهانا تومارید گفتن ولی هن که استراهانا گلی بله استراهانی نگرفتن ولی مهنگی استراهانا گل فیلم نتیه وی اشخاربی که مرق بله. ام محقق من هنگی هم ایشون مثلا 3-4 استراهانی بگیرد یا ما نگرفتن اگه مرق چه دست بگیرم بجی؟ مرق بچ که باور که وقتی مو فیلمت به که 10-15 سال یا خوده وقتی مو شوان ما هم شوانی هم گندم مازم هم شوانی ولی شوانی که ام دیجی وای هوایی که خوازای وقتی مو در که انسان دلیف ود به هوای بهارا بتر انسان پی فراد به دلیوی رحمت به کیف خواشت به وای عشق گلیدت بله. هنگی استرهان بیشین می وید دوری وقت است که چی صالح عمری جانگی او شغال بخاله ما پس ما مدیامنا برای محمد عمری جانگی تقول ما مکی ما قلت محمد محمود وید دوری رحمت الله خدای الهمی و افضل حیدر هایم وید دوری وقت ما گوه خدا استرهانی و هم رود یانه ده وقت محمد عمری جانگی استرهانا مالا باب مالا میران رود یانا یریوان ده یا بغداد هم هنگ استرهانه گوه خدای مش که مرق که مش هیدی گوه خدا باند ده گره هبیا یا استرهان تیده مش خارد که مرق از بعضی ما باند مل بعد گرته استرهان تون بله. نه هم نه پرسی بیاد بحث استرانا مالا باب مالا میران اکر استرانیا کیه مثلا بجی کیشان آیدی کیشان دنگ بجی استران ایکمین گوتیه ایکمین یا مسحکری مش محمد عمری جانگی خاله خواه سحکیه وقتی بلگی از خودی ندابه او چوی بغدا سیزا بغدا او رحملی بری خواه صالح هر دو ها هنگی لرود یانه ده مسحت که مالا باب مالا میراند گود بله. افجا ویش هندی گرتی به نظام بس مش وی سحکریه افجا تدیم نظام تاریخ دنیای 100 ساله 200 ساله او شوید گیره بس مش وی سحکریه جو بدره هم بجین شوپاندنا تا هم بجین واندرکنا تا دست بگیرم اولی مهنگی مراقب که مجوری گوه خواهد رود یانا او دیدی دعوت چید بین حتی هم تبدیل دعوت دابی است که چکا خواهد شد دعوت داده استرهان بیش وقتی دادن رینشتن افضل حیدر رحمت تا خودی لی به لطا گندی مدد جیران می استرهان گوتن ما گوه خواهد دانه ما باندوی گرتن یه خاله محمد صالح یه محمد هرس سایره نوا مستنزه مراقب کن بله برنامه کو بوری دجی دما پرسامت کرن نه دنگ بیجن ما گلن پری دما هنک بحثا جیانا خود کن دبیجن که بره ام دچون ما دعوت داده گفت راسته ما دعوت وقتی نه امی بیجن ما گوند دعوت چید بید او ساز و ماست نبینه ما بله باور بی که حقیقت تویجن هو او چیرگین هنگی دعوت دماد گو شخص خواه بلی آن هو تلفزیون در درجه بکه گوندگی ما یا دعوت مد چید بی یا منو دپس مامه ما ام نبیجی دعوت ندید بی لبلی جانا 3 روز 4 روز دعوت بی یک دعوت 3 روز شو هنگی دعوت ما 3 روزی بجا جانا مد بی یک تانی بی 6-7 روز چید بی دوامی مد بی چیرد گوتن یه دعوتا یه دنگ بیجا دعوت مد که باید که نهونی بیچاره که واجه هم نظام نها بیدن نها نای گوتن یعنی از ده مراقب کن چما مثلا بره دنگ بیش همین چون دعوت یک چید بود دعوت ل هفدو جدویان پیشنگیت کردن ام بیشتر چگو ام بیشتر دنمی تامبور و هر وقت ترک نبود بگلم پری دنگ بیش دنگ خود دعوت بش که جوش کردن و دوی 2-3 روزه بردام کردن لی ایرو راست او که نشو پیش خوانه مایه لی وقت دیجی ام بیشتر ایرو داماد دعوت اگه هنگ بیشتر که ورک سترانگ بیشتر وقت شرمی وقت عیبیت دیدنس کردن هنگ اف شما وسط شد بی تدی اوجو حاج گوان دابه بک تشتیک نو امی بی وقت ده کفه ش اف نخوایان هم امی بیجی وان دابی نویجه اف موزیک نهو در کتی رابی اف سازبند می ویگاوه شخواد بهری و خراکی نه هیگه راستی اره نوی که سازه دازه چریگ یا ما گالری یا ما کفن گود تفکی نیوی ویجه خلطه و نروی مقامی جتی گود وان داجه گه بلنگردی مجول مورانه و دشت گاوا و جری دخواز تا بگیره شهر بارانه
ای لیروی و زیراب برانه گبد خیرایی خود و شعب دل گیلانی شیخ راخا بغدای و سر سروجون و سه شبانه چبره شو بله دیمانی سرگلی گرتی تای ای لیول ی رب عالم جه چبره شو بله دیمانی سرگلی ری که تاسگا شفایی ای هیل منو عیل درابک زو صوری ولیت مولا منی عیل خرینی مرینی کدی عرض عظمان عیله هنادگو دوره خروه خزمانه هنادگو نولا چنچنگا داسو قیناغ پالانه هنادگو نولا پزمه مشوار خبر داسه بریستانانه عیله هنادگو نولا کاروانه محمد حاجی علی بدرو پاشانه جامر گرابی نگو دوره خروه خزمانه نپزگه مشوانه عیله او بجنگا بلن بی شبگانه و شب پیده هیدی رابی سلندانا کرانه عیله خرینی مرینی کتی توقی بنی گهارانه هیل منو وی درابک زو صوری بی ویلیت مولا منی عیلم یاد سر منو بجنو بالا بلنه سرت یارانو دوستانو برای عیله بسکی گه و کل مال دی باب مینا شلیده کنی عربانو عن صوابتنا پراش پراوابتنا کپرای عیله آوره و کل مال دی باب مینا آوره پس شای میره گاورا لمنو ویله دراب قوشمل سوسن لنده گراویه بیه ویله تشما لکی مزنی عیله عیله و صعبنا لخود نازی نازنین نزان نازداری خالک کیون الدای کن الخالک کن المامه کن البرکه ویله وی ترسی ترس بابی در بگل زندگام نازردا به وز بمرادا خود هیدی نزان لگریا گوبند قره پوشی که جیکره گریدی و هیله منو ویله دراب سوسو سنی بی ویله تو مولا منی نعم من افتشت فکر دما کو د جهان دم بجین هنرا گلن جدا جدا منک دشوپینن ام بجین نوا خورا دو گوهرتن جیاند کن یعنی دو گوهره لبر دما دو گوهره تشتا کevin به تمامی جبیر ناکه یعنی یا تشتا بوری جی تشتا راستیا وی هی هنک وی جی تینه لگور رافشا ایرو دم چکل هفدو دو خوارن دو بیجی خنین نخواست دانن سر وزیدت که چیت کن اما گلک نوازی استرهان بیجه استرهان نزا بیجه از بعدی مو مقام در نیخه بعدی که تی کلمات تامو در نیخه بعض استرهان یه هاتی گوتن مشوی گرتی مو نبیجه گلک نبیجه نواز چهره بیجه اسوی چهرگاه دعوت راست نکه گلک نبیجه اما رابه هنش نخواد هول بکه مام هستل ما صحیح فکر تلفزیونی بیجه بگو اوی چرا گو همو بلا نگوت یا خراکه اما ایرو گله کسی دیوی دقت نکه یعنی اما چواجی را خواستی دبیجه گوتنی راست به نراست به زده سر ناف نه هاوجش بروی وون داد به او راستی خوانک دوان دا کردن بیشین دما چگو هر پیوا کتی گوتن بلا سبب نهتیه گوتن واته گیاوی هی کو هتیه گوتن او گوتن دما کوی گوتنی ترابی گور خو ل تشک جدا لی بدین تو واته جدا لی بدین تو
پناسه یک جدا بکی هنگی محنا خواه ونداد که ونداد که محقی ویش هنگی خوار علودین و حوالی مز تلویزیون آدل بیشن مام هستان اجسا یا مشوره نه علودین وار ویده ام هر کزانی بله و ام معظم ما فهم که حتی هوش چرگا علودین و هم بیشیشه يعني او قصات علودين ومقام ويجو كلمين ويجي نوالينا استرهانا هريم جيمو بيجان چریکیو هرمی مو بیشه مخالف بکه گرمون نبیشه. بله. چون گاو انسان وی هرمی گوه خود دنی. راست. هنگ دیترک ام استوک بیداری هشیاری جی بکن. هنرمندن و اینها ام بیشتر از این دعوت دار لیدن. بله هنگ دیترک و راستیه برواجی نکن. یعنی هنگ راستی و کور راستیه و چی به بلا وسا بیشن. ای باشتر بان. مو چه قزانی بلا مو بیشه. یعنی تشتامرو نزانه بلا مرو واتاویجی خرانه که. يعني أسفل فكرة موالية أسفل بيجي بلجي هنها بود تبلی موی قصی نبیشه. بله. مستوى قدیم بيجي تنها جیانا خود چه بردامت کی چه کارید کی؟ جیانا ما هنگی کاری منینه. همش گند وقت هشتی و نه گند خرابی هم هاتی نشد نه حتی نه. و هم چون جزیره را دایی کردن و سلوب بیاره وراست هم دی ساعتی نشد هم خانی چیکیه که خود مسئولی ما بطاله. نوست. بجام تر گریان. هم تر آقای گریام چون هم مترپولا اذنی و آیدینی و گرسون و وضع عیش و میشه هم گله چون عیشه. بله مستم جیانا تا مایده سرکفتنش تراد خوازن. اما دیگه هر چیزی گوید دلت با. جبو برنامه جیم گله سپاس کی تو تبلی بناته. اما دیگه برنامه بی آوایی و نقاش صحبت بی آوایی هم بردام بکن هرتم. یعنی ما گلت و ابتشتین هوری دوامی حوالین وی هوا بین پرسیارا اف کلترا ما وندانه به ام شو داخازه و قصد کن حقت وقت ام بیجی استرهام بیجی عملی می بوتانه چاندا ما بوتانه حقت توی بی خویه ام و الاشتریاتی امش خالق خوش ملت خو بر پرسیار خو همیاد کی نه مای شخص گتنی از بیجی رو مالک منینه مالک منینه تمام عردين مال المي كابن هاتي نگرتم بس نو گلک دی ساجه ولو المال جدا بجه ما هبيو وندانه بن عزمان ما يا ناكو هم بيجيت معنى دي جيت چاندو هنر ما و کردیه وقتی نو باید کم اف چندین هم بچی ملی بوتانه ده از تخمینت که هم استرهان ملی می بوته همی وندا بچه همی نگوتی به هنال وندا در تلویزیون ده به ونداد بچه و همی بجی مدرسه گی نین شواره بده خویا که بده زانی هم دو کم ببین بکاربم کم ببیش هم دو را بیجیری بدن راست کردن جه کسایی باش به همی دیگه پیک ورم آمسته جارک دیگه گلک سپاس مارا تواج و تلویزیون برنامه هم گلک خوشن برنامه آوازن زیرین دست پیک وقت مرگوتن یک نقاش مکر داویه دم آمسته هنگ داخواز خوانی زمان گو هنگ افچان ده به خودی دمینه جبو به خودی نمینه جه و جه کبه جه کمرو کار بله هفدو بجوا بکار به هنر خو هیم باشتر بده فهم کردن و جه کبه ام و داخوازه ولی تین زمان همی دیکن دمک نزد جه اف داخوازه واجی پیک وره حیا برنامه یک دیتریک اما گر خو بردام بکن و هفته جی لباطانه بو هفته یک دیتریک هم لکنه artık emi میوانک بهجا دنگ بجک بهجا پیدا بکن و بینن سر اکرانی و ببینن خوشیده حتی هفته یک دیجار دیمل هم برابن اما شیخ دلال میاری که اختیاری که vereli آخر لولوی ولم دست خواب سنگو بری بدن آبش کش خبتا آیل دلال سنگاس بی که vereli
ولا من أزوا قندي جيران البدري مال من الشيخ هذا لا علو قهداري ولا نباب من الشيخ هذا لا علو فسادي كبير لي ولا ومي خباب عادل واني حاكم على يا بابج درد دلا فهم كريم ولا دقهر دو جاهل بي أهل نزاني كي أمان 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 علي شيخ دلا علي الو اما شيخ هذا العالم تشقو هذا العالم تدينك ورلي ورلو إلوي ولا منو شيخ هذا الأرجل شنين هو أهلي الهفدو كي هرلي ولا السبخاتي لا شفت رشوب بلدي موني سوق لي ولا ملي دنيا أجير تو دلالي آخرت بركي امان 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 اختو بداري و اهل بجنات و ملي هلو اما شيخ هذا العالم وشدار على الحوشة ولا بيزم قدر فلي خويش عيلو السرمة ذو فرلي ملي خزقا جميل بانجي بخدر ربي عالمي مراد حاصل بكيا ولا يمنو شيخ ذلا نفال حفوظ الشبكي عادل قديفة الو اما شيخ هذا المقوى شيخ هذا لا سكن يدري علي البريواني ورلي ولا قلي برانو مقدر دي معبد درد جرانا شفي مفضل خذي ما اللي بتشمي لتمتي وإلي أهلو إجريدو أني ورلي مالي خزقا جميل بانجي بخدر ربي عالمي تشيكي بنا مندي لكي تك ولا من السحرة صبيب كشال براني عادلال البرخوذو أني هلو Nere haber verin